Kayak orangnya. Sombong amat. Aku juga jualan biskuit dan pizza. Ya, aku punya es krim mangga dan coklat. Ini dia. The farmer in the dell. Hi-ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife. The farm. Ini dia teman-teman. Beli-beli, siapa mau beli? Beli-beli, siapa mau beli? Beli-beli, siapa mau beli? Beli-beli, siapa mau beli? 2,000 years later. Ini es krimnya rasa coklat dan vanila. Everywhere, old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Mbak, aku mau beli es krim, Mbak. Es krim rasa apa? Rasa apa ya? Dia mau rasa apa, Dek? Es krimnya, Dek. Rasa mangga. Nih, Berapa harganya, Mbak? Oke. Wah, jam. Berapa, Mbak? beli lollipop. Itu kemarin lo kesini ke saya yang aku bilang. Ini bagiannya, Mbak. Ayo beli sana aja ya, Mbak. Iya. Ini lollipopnya. Sini. Kasih. Ya, Bu. Yang mana? Bu, beli es krim saya. Di mana? Di sini.